Umabot ha kabugusan nga 661,921 pesos nga insurance claims ang iginpanhatag ha 159 nga mga parag-uma habungtuhan Dolores tikang ha Philippine Crop Insurance Corporation PCIC Provincial Extension Office. Ang panhatag han cheque ginpangunahan ni PCIC Provincial Extension Office Team Leader ngan Insurance Underwriter Cresley Montaliana ngan Administrative Assistant Jessa Marie Pumarejos ha pakig-ordinarhan Office of the Municipal Agriculturist San Dolores nga ginpapanmunuan ni Municipal Agriculturist Dean Ralph Almasan upod adton ira mga staff. Ang mga benepisyaryo amon mga parag-uma nga napektuhan han magkaiba-iba nga kalamidad labi na ang baha sugad han mga peste ngan sakit ha pananum nga nagresulta in dako nga kadaot ha ira mga ani. Sumala ha PCIC ang katuyuanan han panhatagan insurance claims amon pagbulig ha mga parag-uma nga makabawi tikang ha ira pagkalugi ngan makapagpadayon han ira pagkabuhi ha agrikultura lakip nan pag-andam para ha masunod nga season han pagtanom. Gintagan doon liwat han mga opisyal ang importansyan crop insurance sugad nga proteksyon kontra hadiri malikyan nga mga risgo ha agrikultura ngan ginaghatan iba pa nga mga parag-uma nga pagparehistro ha programa. Ang aktibidad nagpapakitan padayon nga kooperasyon han PCIC ngan han lokal nga gobyerno han Dolores ha pagparig-on ngan pagsuportan sektor han agrikultura ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.